И благодарам на сите за времето. Се гледаме по не знам кој пат заедно со Knauf на вебинарите. Втор пат поред со колегата Горан Пролич од Knauf Insulation. Почнавме една интересна тема со софтверот за контрола, тоест за пресметка на енергетски потреби на објекти, па нормално дека се врза и со нашите системи за подобрување на енергетската ефикасност и нема ништо по природно како вака ние гостин во импровизираното студио на Knauf Македонија. Горане, добродошao. Dobro, hvala, bolje te našao i bolje našao sve naše goste na webinaru. Prvo, drago mi je što sam, evo, posle 2 godine uživo u Skoplju i uživo ovde sa tobom, tako da, evo, želim svima da budu dobro i zdravo za početak i, evo, kao što smo i obećali, danas ćemo da radimo sa konkretnim stvarima, znači na konkretne teme, konkretna rešenja. Имаме една интересна новина од минатиот пат. Спомнавме дека ќе имаме направивме еден фейслифтинг на софтверот на Knauf TERN2 Pro MK и сега не снема, ни пишува. Не има или не нема? Океј? И што мрзам вака технологијава? Океј, супер. Значи, денеска се што ќе збориме за сите наши системи, пак ќе бидеме брзи, под 45 минути ќе бидеме, за сите наши системи ќе зборуваме нормално како функционира енергетската ефикасност кај нив, нормално се базира на материјалите изолацијски на Knauf Insulation и паралелно ќе видите како файл ви подготвивме за работа во новата верзија на Knauf TERN2 Pro MK. Значи се што ќе видите како својство во системиве, ќе го имате готово пресметано, да не се малтретирате да измислувате системи, ќе имате предлог по 5, по 10 различни системи на фасадни зидови, зидни облоги, изолација на кров, изолација на меѓукатна конструкција, така да мислам дека тие фајлови ќе бидат од голема помош кога ќе почнете да и ако работите во овој софтвер. Ќе видите дека паралелно одиме и со презентација и со работа во софтверот, односно да ги видиме својствата. Јас сега ќе си префрлам одма. Share. Ќе ми кажете дали ја гледате презентацијата, а јас ќе се правам, супер, ќе се правам дека ја гледате и ќе почнеме да збориме. Нормално дека можда малце ќе ви досаѓаме, нешто ќе зборам јас, нешто ќе збори Горан, меѓутоа мислам дека ќе биде доста информативно да ги спомнеме сите системи за енергетска ефикасност. Горане, ова е твоја тема. Океј, за почетак ја сам само направио еден скрин, практично, мислам да ќе ја преузети сада, где сам извадио ове неке ograničenja u koeficijentu u skladu sa pravilnikom, barem onom verziji koju ja imam, i nekoliko sam obeležio ovih sklopova, odnosno aplikacija o kojima ćemo danas pričati. Tako da, će sada ići dalje. Može slobodno ili ovdje. Ovako izgleda sada praktično nova maska za program koji ćete moći odmah posle, dobit ćete link da preuzmete novu verziju sa praktično našeg sajta i ono također što je dobro, što ćemo vam poslati u mailu, kako sam dobro razumio Draža, ovaj fajl u kojem ću ja danas da radim. Znači ovo sve što sam ja ovde danas, što ću danas da vam pokažem, ćete dobiti po završetku ovog webinara na mail, tako da možete koristiti sve ove fajlove i prilagođavati ih praktično svojim samo moment. Dobro. Znači, za početak ćemo raditi fasadne zidove, nekako svaka kuća, svaka zgrada ima fasadne zidove i u sklopu toga ćemo da obradimo kontaktnu fasadu, sandvič zid, zidnu oblogu, ventilisanu fasadu i akvapanel i vidi-wall suvomontažne sisteme, kroz, naravno, primjer. Kad u pitanju kontaktna fasada, kao što znate, imamo varijaciju na temu kamena, vuna i stiropor. Knauf ima sertifikovane, praktično ETA sertifikovane sisteme i za stiropor i za kamenu vunu. Naravno, u sklopu tih sistema su i naši proizvodi koji su ušli u ETU. Sad, pre nego što pređemo na sandvič zid, ideja je sada da vam ja pokažem
odnosno da vidite kako izgleda taj fajl kad je u pitanju kontaktna fasada. Samo moment. Sad može Blažen neko da samo pitamo da li vidite kako izgleda ova maska programa. Ne vide još, samo ja moram da prekinem. Aha. Evo, sad treba da Sad bi trebalo da je ok. Evo kao što vidite u ovom fajlu koji ćete vi dobiti sam ja, što se tiče kontaktne fasade u smislu Ethics-a, obradio gotovo sve varijante koje otprilike možete u vašim projektima zateći. Pa je tu OPK 25, OPK 38, blokovi, betonska konstrukcija. Sada u programu imamo i termoblok, što je bilo, što pre nije postojalo, i recimo porobetoni i ono što je bitno, kad pogledate debljine izolacije, one su prilagođene praktično, evo ako krenemo recimo sa najdrastičnijim slučajem, recimo ako imamo betonski zid, za betonski zid u skladu sa vašim pravilnikom je potrebno 12 cm kamene vune. A recimo mnogo povoljnija varijanta po pitanju termike je recimo termoblok od konkretno 25 i u skladu sa pravilnikom je potrebno samo 6 cm. Ideja znači ovog fajla koji ja vama dajem su minimalne debljine izolacije za zadovoljenje pravilnika. Naravno da vi možete u skladu sa svojim željama ili željama investitora to povećavati, ali ne bi trebalo da se smanjuje. Zašto? Zato konkretno, kad imamo, ukoliko je recimo to termoblok, i ako imamo 6 cm, ako je smanjimo za, samo pomenut, evo recimo, čim smanjujete izolaciju, onda će vam se desiti da vam fajl, da vam U koeficijent ode u crveno i onda to ne bi trebalo da bude tako u projektu. Tako da, znači, što se tiče kontaktne fasade, u to grupu spada i jedan od sklopova koji imamo zajedno sa Knaufom, koji nisu možda svakodnevni. Znači imamo ovaj V333 zid koji je praktično kombinacija sa Knaufovim Vidivol pločom i kontaktnom fasadom. Tako da ovo je možda jedan novi sklop koji niste imali. Znači, što se tiče kontaktne fasade, vidite imate samo 12 varijacija na temu kontaktne fasade. Sad, što se tiče sandvič zida, možemo da, kad pogledate, sandvič zid nije toliko često korištena konstrukcija, ali pre svega... Čekaj malo, neko nešto... Aha. Dobro, kaže nešto disconnected, vratit će se, ajde. Ok, u sandvič zid imamo pre svega nekako dve vrste toga. Imamo neventilisani, to je najklasičniji sandvič zid gdje imamo unutrašnji zid, izolacija i spoljni zid direktno naslonjen na izolaciju. I imamo varijaciju koja tek nije tako često zastupljena, varijacija gdje imamo između izolacije i spoljnog zida onaj jedan sloj vazduha. Razlikuje se naravno u tipu folija koji ide u te varijacije. U ovom klasičnom sandvič zidu imamo parnu prepreku s unutrašnje strane izolacije, a kao i kod svih ventilisanih fasada ćemo posle vidjeti u tom slučaju sandvič zida sa ventilacijom ide parapropusna folija. Sad ja ću vam ponovo da preuzmem kontrolu, da vam pokažem to kroz file, samo malo. Sad biste trebali da vidite ponovo moj ekran. Čekaj sekund, ajmo. Evo, što se tiče sandvič zida, kao što sam već rekao, obrađene su varijante i ventilisanog i neventilisanog sandvič zida, s tim da imate varijaciju kad je osnovni zid beton i kad je osnovni zid neki opekarski blok ili opek. Tako da, što se tiče sandvič zida, također sve varijacije su vam unutra. Sljedeća aplikacija koja nam treba jeste ventilisana fasada. A ne, po Blaženovom redu je sada zidna obloga. Praktično to imamo taj sklop kada imamo zid ka negrejanom prostoru. To vam je, samo da ga ja nađem, to je ovaj zid ka pomalka negrejani prostor. Može se raditi na više načina, ali ključna stvar je da mi za to predlažemo zidnu oblogu. Nadam se da vidite sada to ovdje. I ono što želim da vam napomenem da je u tom slučaju potrebno minimalno 7,5 do 8 cm izolacije da bi se zadovoljili ovaj U koeficijent. Verovatno ste to znali, ali želim da vam dodatno napomenem da je za ovu poziciju zida ka negrejanom prostoru ograničenje U koeficijenta isto kao za fasadne zidove.
Znači, ne izgleda logično, ali tako piše u pravilniku. Tako da ako za ovu poziciju smanjite izolaciju već na ispod 5 cm konkretno, vidite U koeficijent je već u crveno. Znači, naš predlog je da to bude klasična varijanta zidne obloge, recimo u ovom slučaju sa 2 dijamant ploče i 7,5 cm kamene vune, u konkretno u ovom slučaju neke Fit G+, koja direktno ide u finu profile na 625 mm. Ja bi napomenal samo, pošto векам збориме за две ставки, две работи би напоменал, изолацијските материјали ги употребуваме согласно барањето на позицијата. Ако позицијата бара 0,35, 0,4, 0,6, 0,9 вати на метар квадратен Келвин, ние ставаме толку волна. А на овој слайд, кон не греа ни кон соседна единица зидови, затоа во делот на гипсот препорачавме две различни плочи, соникборд, односно стандардна плоча кон негреани простори кои што не се користат и врзано за звучната изолација на системите во зидот кон соседна единица, дали е стан, дали е локал, препорачуваме употреба на потешка гипсена плоча, диамант, како освен параметрите на енергетската ефикасност би се испочитували параметрите на звучната изолација во објектите. I dodao bi ova druga varijanta gde predlažemo zidnu oblogu je praktično sklop između dva stana. Znači, to ono što takođe pravilnik propisuje, imamo ga, to je ova zid međugrejani prostori na različiti stanovi, kako god se to... Evo ga. Jel se sad vidi? Da. Ok. Znači, za tu poziciju ograničenje U koeficijenta... Ispao si. Dobro, da ponovim. Čekaj. Čekaj. Piše da sam connected. Тоа кој зависимо од технологии, стално има простор за вакви штуцки. Ево. Дали sam unutra? Jesi i mislim da se vidi. To je to. Znači sad ponovo da samo ponovim za tu poziciju između dva stana, to je klasičan slučaj stambene zgrade sa različitim korisnicima. Pravilnik propisuje tu U ograničenje od 0,9. To se često zanemaruje, znači to ne može bez izolacije da prođe, a mi je naravno predlažemo ovde i zbog jako bitne stvari, to je zvučna izolacija. Tako da obloga, kako i mi gledamo takođe, tu može manja debljina, tu može izolacija od 5 cm i ponovo neko od ovih rešenja koje je Blažen komentarisao, naravno najbolje sa Knauf Diamant pločа. Ова е една ставка која што многу често се занемарува во македонската енергетска ефикасност. Значи, многу често гледаме на пазаров, посебно кај инвеститори кои што не држат до некој квалитет, гледаме помеѓу два стана, да речеме единечен блок или единечен пенобетон или било што не само што не овозможува бараната енергетска ефикасност за звучната изолација и да не збориме. Би сакал само да кај преградниве зидови би сакал само да кажам уште една втора опција, да речем, кога збориме за енергетска ефикасност на зидовите помеѓу станови во згради кои што се изведуваат целосно, тотално со сувомонтажни системи. Кога ќе погледнете само аксонометријата на системот 215, со кој што имаме набрано десетици објекти из Македонија стамбени, знаете дека внатре има минимум 10 см волна, што зидот не само што го прави под 0,9, туку во близина на 0,35 или да не речам, има термичка изолација на фасаден зид. Ok, sledeća pozicija koju idemo u fasadnim zidovima je ventilisana fasada. Moje iskustva, recimo konkretno iz Srbije, je da sve više objekata ima, pa i stambenih, barem jedan određenu količinu, odnosno kvadraturu ove skupe, rekao bi, pozicije, tako da dosta smo u prosvetnim godinama promovisali ovo naše rešenje sa ovim LDS folijama. Pa ću vam ja sada reći da osnovna dve različita rešenja, dva tipa rešenja jesu u zavisnosti od spoljne obloge. Da li spoljna obloga ima otvorene fuge, odnosno spojeve, ili ima zatvorene fuge. Kao recimo što je ovaj slučaj Aqua Panel zida ili Aluko Bonda, on ima zatvorene fuge i tu ne može pre svega spoljno sunce da prodre do folije. Tako da, znači, imamo dve različite varijacije na temu. Samo moment, da ja ovde... sad... Tvoj moj. A sad je moj? Ovde si? Ne, ovde, idemo dalje, imamo samo sledeću. Čekaj, samo da vratim. Ajmo. Ok. Neću se mnogo zadržavati u smislu funkcionisanja
ventilisane fasade, ali zašto je ona najbolje rješenje? Zato što ta vodena para o kojoj toliko pričamo i koja nam uvek se trudimo kako da je, kako rekao, eliminišemo iznutra, naravno zimski period iznutra kavani, što se u tom ventilacionom sloju dešava to da nam se ta para evaporira i olazi u spoljni vazduh i imamo najzdraviji transport vlage i odnosno vodene pare iznutra kavani. Tako da je, ako znamo da je to najbolja i najkvalitetnija i najdugotrajnija oblaga, ali nažalost i cena je najveća. Ono što sam ja spomenuo, mi imamo, što se tiče ventilisane fasade, dve podvarijacije. Ovo je neki kasetni sistem koji je dosta zastupljen kod nemačkih praktično firmi koji na ovaj način rješavaju ventilisanu kasetnu konstrukciju. Znači imamo lim unutra, specijalne, ajde kažemo, konzole, izolacija, folija i novi lim sa druge strane. Ali mi se pre svega bavimo ovim rješenjima kad su to rješenja za stambene ili poslovne objekte, u slučaju jednog hotela, jedna stambena zgrada, neki, ajde kažemo, neke HPL ploče ili tako dalje. Znači ono što sam prokomentarisao, dve su različite varijacije. Ovo je varijanta kada imamo zatvorene fuge, ide vuna, ide parapropusna, vodonepropusna folija, rekao bi klasična, znači ne mora biti UV otporna, i ide spoljna obloga i naravno sve se to tipluje. Drugi slučaj je kad imamo otvorene fuge, onda moramo da primenimo ovu UV otpornu foliju. To je razlika, tako da samo da imate u glavi da uvek samo u odnosu na spoljnu oblogu pokažete, izaberete vrstu folije. Sad ću ja ponovo da kroz naš program vam pokažem i ta rešenja. Da smo opet ispali. Da vidimo. Sad je trebao da se... Pauzi. Daj koji sekund. Dobro. Sad će da se... Evo si. Jesmo tu. Sad bi ja trebao da samo odem na... Share. A ponovo da šerujem, dobro. Da. Ok. Idemo na share, Windows, share. Kamera 2. Da. Režija. Slajd. Tu smo. Kad je u pitanju, znači, ventilisana fasada, tu imamo sad sva ova rešenja koje smo pričali urađena. Znači, otvoreni spojevi, a podloga osnovnog zida da je opekarski proizvod, zatvorene fuge, opekarski proizvod i sve to isto opet sa betonom. Zašto uvijek spominjem taj beton? Zato što je beton osetno, naravno, lošiji izolator, odnosno bolji provodnik toplote i uvijek nam je potrebna deblja izolacija za to. Evo konkretno za ventilisanu fasadu, kad je beton osnovna konstrukcija, a ovde u Makedoniji je betona dosta, je zbog seizmike koliko znamo, minimalna debljina izolacije je 10 cm. Dok recimo može biti kad je u pitanju opekarski proizvod, minimalna debljina može biti i 8 cm. Tako da, znači to su te dve varijante i imamo jedan praktično aqua panel rešenje ventilisano, to je rešenje sa aqua panel outdoor pločom na koju ide praktično završni dekorativni malter u specijalnu podlogu, tako da imate i takav sklop rešen u sklopu ventilisane fasade. Tako da nekih 5 sklopova praktično samo vezano za ventilisanu fasadu. I sad ostalo nam je sledeće, su nam aqua panel zidovi. Već imat ćemo ih i tamo uvodni slajd, hoćeš ti da pokažeš? Prvo dio term. Ajde. Znači, ti možeš nešto prokomentarisati o tome. Имаме цел вебинар за сувомонтажни фасадни зидови, што може да го погледнете на Knauf Macedonija каналот на YouTube. Се работи за, речам, се смешно да се каже 2021 нешто револуционирно дека е, меѓутоа, ајде, за поднебјево е доста голема новина. Значи, сите предности на сувомонтажните системи од интериерот пренесени на фасадата. Системи полни со изолацијски материјал, заврнена звучна изолација, заврнена пред се термичка изолација нормално, системи со решена пародифузија и системи што е многу популарна во последно време со многу висока противпожарна заштита. Системи кои што имаат доста мерливи и доста, да речам,
како да кажам, системи кои што се игра со типот на плочата и со типот и дебелината на изолацијските материјали и возможува да постигнете различни нивоа на енергетска ефикасност. Ja ću sada pokazati. Šta sad? Опет шеруј нешто опек и Aha, опет. jel ovdje share? Да. Evo, dobro, ok. Evo, ja ću vam sad pokazati, mi smo u sam ovaj fajl gdje su spoljni zidovi, imamo praktično dva rješenja. Imamo ovaj zid, takozvani C2 i C. Ovdje sam vam dao jedan primjer, možda je to sad napredniji deo, gdje se samo u sklopu izolacije uvodi i praktično element profila. I može se jasno vidjeti koja je razlika, recimo to je ovaj sklop C3 kojim smo dodali, ja sam TB stavio kao thermobridges, vidite je U koeficijent 0,3, a isti takav sklop praktično C3 koji, ako ne uzimamo u obzir te sklopove, ima 0,16. Tako da sad je stvar odluke neko ko radi energetsku efikasnost koliko će duboko ići u to sve, ali definitivno podkonstrukcija čini to i zato ove debljine izolacije koji su ovdje su dovoljne i za tako razmatranje praktično aqua panel zidova i ne samo aqua panel zidova nego svi zidova koji imaju nekakve ankere jer oni definitivno utiču na termički mostovi. Tako je. Tako da eto znači što se tiče fasadnih zidova, ovim smo ih završili, vidite i sami imate 26 predefinisanih sklopova, tako da rekao bih da je to 90% onoga što vam može zatrebati u svakodnevnom radu kad su u pitanju fasadni zidovi. Sad idemo na sljedeći oblast, će nam biti, mislim, ravni krovovi, ako se ne varam. Da. Hoćeš ti nešto reći o tome ili ja da počnem? Opet nešto smo dobili. Opet si pa. Рамните кровови најголемото табу во Македонија. Сите архитекти се смееме кога слушнеме на Пазаров дека Македонија нема поднебје за рамни кровови. Добро изведен рамен кров може не само што да даде нова функција на објектот, може добро да се изолира, а во последниве, да речем, еко трендови во светов, кои што ги прати и КНАУФ, може да се раззеленат и да даде една скроз друга функција на објектот. Во принцип имаме многу типови, различни типови на рамни кровови, со учество на КНАУФ материјали, со учество на аква панел, со цементни кошулки, со било какви системи, меѓутоа секогаш во делот на енергетската ефикасност нормално паѓа одговорноста на изолацијскиот материјал. Така да. Da, u principu najgrublja podjela je kad su radni krovovi u pitanju da li su prohodni ili neprohodni. To govorim pre svega sa stanovišta vrste izolacijnog materijala koju stavljamo u smislu njene mehaničke čvrstoće i onoga što mogu da ponesu. Znači kad su u pitanju prohodan krov idu tvrđi tipovi izolacije ili ova kombinacija koju je Blažen spomenuo da aqua panel rooftop ploču kombinujemo i sa mekšim tipovima vune. Posebno ćemo razraditi takva rješenja i svakako vam se obratiti, ali u principu to je neki prohodni krov ili neprohodni krov, to su, ili mi zovemo servisno prohodni, to su krovovi na koje se izlazi samo zbog servisiranja, popravki, eventualno dolaska do chillera ili nečega što se nalazi na krovu. Znači, to je nešto što je najčešće za industrijske objekte, barem kod nas u Srbiji slučaj, i uglavnom rađeni na praktično TR limu kao nosivoj konstrukciji. Sad što se tiče softvera, ponovo se vraćamo u stranicu. Kad dobijete fajl, kad otvorite ravan pokriv nad grejani prostor, razradili smo osnovne varijante. Da li je to lim prohodan i neprohodan? Molim vas samo da obratite pažnju da postoji u makedonskom pravilniku razgraničenja u koeficijentu u smislu težine ukupne konstrukcije. Tako da kad pogledate, ograničenje U za krovove koje su na limu, laka konstrukcija je 0,2, dok oni koji su na armiranom betonu je 0,25. Tako da postoji potreba za izolacijom je različita, da li ima AB ploču ili je to neki klasičan lim i to se jasno vidi po debljini izolacije. Evo, konkretno
kad je u pitanju lim, nama treba, evo sad ćemo vidjeti koliko izolacije je minimum, recimo nekih 18 cm, kao što vidite, da bismo dobili 0,2, a kad je u pitanju armirani beton, kad pogledamo, tu će nam trebati dosta manje. Evo, sad ćemo smanjiti tu debljinu, ne može baš 13, ali već sa 14 cm vune na betonskom krovu je dovoljno. Eto, čisto jedna isto zabeleška, to je specifičnost makedonskog pravilnika, moram reći, da ima dva različita koeficijenta u odnosu na tip osnovne, težinu u stvari konstrukcije krovne koju radi. Ali sam program to preračunava, tako da vi čim sklopite konstrukciju, on će odlučiti po onoj težini da li je to 0,2 ili 0,25 ograničenje. Ali u principu betoni su na 0,25, lim je na 0,2. I nudi vam također jedno rješenje... Moraš još jednom da nam šeruješ screen. Aha, ok. Tehnika. Zato je uživo u sastanak, ne može to da se desi. Normalните семинари, и ќе си се видиме, и ќе си поразговараме, и не зависиме од технологија. Da li smo tu? Jesmo. Da. Sad, znači, pored te dve osnovne, rekao bi, varijacije krovova u smislu konstrukcije, da li je to lim ili beton, imate i rešenje sa zelenim krovovima. Znači, stavili smo ove praktično rešenja za ozelenjavanje i imamo predlog, ako vam se desi da vam treba krov, što se sad ponovo kod nas dešava u Srbiji dosta intenzivno, da se barem planira, da li će biti realizacija, fotonaponska centrala na samom krovu, onda imate preporuku kako to rešiti sa tvrdim tipovima kamene vune koji mogu da izdrže to. Opet, varijacija toga je kombinacija sa rooftop aqua panel pločama. Tako da, evo vam tu, kažem, kada je ravni krov u pitanju, nekih 5 osnovnih različitih konstrukcija, pa verujem da vam može to biti dovoljno da barem počnete da radite na svom konkretnom krovu. Sad sledeći nam je, koliko se sećam, da, kad je u pitanju krov, samo da napomenem, što je također za velike krovove sad postalo jako bitno, imamo rešenje da vam isporučimo vunu, ove specijalne elemente koji formiraju padove. Znači, nekada je to bilo problematično kako rešiti, mi imamo padove u jednom i u dve ravni, s kojima rešavamo bilo koji krov odvođenje vode. Mi nacrtamo to, praktično odredimo broj elemenata, uradi se kompletno rešenje i samo se na krov isporučuje sa šemom kako da se postavi. Vidite na ovim sličicama, recimo oko slivnika, kako se formiraju ti elementi, praktično svede se voda u nulu u slivnik. To je samo jedan detalj da ko se bude bavio tom problematikom može da mi se javi posebno. I mislim da je ovo za kraj nešto što je u ovim sastancima koji smo i Blažen i ja danas imali svima bilo zanimljivo. To je ovo rešenje za termiku kad su u pitanju garaže i podrumi, znači negrejani prostor ka grejanom. To su ove, ovdje se vidi lamele od kamene vune, one su 1,20 m dužine, 20 širine, imaju oborene ivice po 45 stepeni i estetski jako lepo izgledaju na plafonskoj površini. Bitno je, ne goriv su materijal klase A1, zadovoljavaju požarstvo i samo se lepe za podlogu. Znači knauf lepkom ovim za kamenu vunu i ostavljaju jedan sjajan utisak na zidu. Ja ću vam sad... Ja moram da dodam nešto. Ovo je mnogo интересен материјал, релативно нов, логичен, нормално, камена волна залепена на долната страна на конструкцијата, меѓутоа, знаете дека често знам да искоментирам нешто за акустика. Ова е многу интересно решение и за акустика, значи акустичка обработка во простории во кои што не сте очекувале дека такво нешто ќе ви затреба. Веќе имаме низ регионов неколку вакви референтни објекти, посебно, не знам, големи стамбени згради, големи хотели, кај што треба термички убаво да се изолираат негреаниот простор на гаражата и приземјето или катот, зависи кој ни е гаражата. И многу е интересен ефектот врз акустиката, затоа што знаеме дека камената волна доста пивачки акустичен материјал, ефектот на акустиката што овој тип на плоча ги донесува на објектот е Ja ću sad pustiti par ovih, pošto sam ja, moj ekran se deli, ovo je nekoliko shopping centara praktično u Beogradu, ovo je konkretno Rajićeva, ovo je, ja mislim, Ada Mall.
vidite kako to izgleda u realizaciji i jedan specijalan efekat koji stvaraju, naravno upija, pošto koeficijent apsorpcije je preko 0,9, možda se bolje vidi, jel? Ok. Znači, upija gotovo sav zvuk koji dolazi od automobila i od priče, što je jako bitno. Pojavilo se, na zapadu sam to čuo od jednog kolege, postoji pravilo da mora da se razumljivo čuju poruke, recimo, ne daj Bože o evakuaciji ili bilo čemu, informativne, kad nema izolacije, neke to sve se grozno ne razume, ovde se savršeno razume šta pričate i šta se čuje preko razglasa. Tako da, subjektivno, ga kažem, koga го завршија Рајчева трговскиот центар, субјективно се ја зборам. Значи, како познавач на материјаливе, влагам во објектов, -1 ниво паркирам и ти се случува некоја чудна илузија, некоја чудна работа. Окото гледа гаража, гледа подземно паркирање и очекува ехо, очекува бучава, паркираш, некако 30 на метри од тебе поминува кола, нема бучава, нема неразбирливост, страшен ефект на акустиката. I bilo je pitanja isto u nekim danas razgovorima koje smo imali kako sa instalacijama. Evo vidite, na primjer, u svakoj toj garaži naravno ima mnogo ili vodovoda ili sprinkler sistema ili bilo čega, znači vrlo lako se izvodi, vuna se jako lako može praktično oblikovati, iseći, formirati, tako da eto, predlog za vaše projekte, razmotrite ovaj proizvod, vrlo je zanimljiv. Što se tiče samog softvera, imate rešenje takođe u grupi, naravno, međuspratna konstrukcija nad negranim prostorom, koje smo vam dali. Sad, ono može da se razlikuje isto, jedan dobar komentar koji smo danas imali, znači, ukupna izolacija koja je i sa gornje i sa donje strane ulazi naravno u proračunu u koeficijenta. Tako da, ako imate izolaciju u gornjem delu, pre svega je to obično zbog plivajući pod ili neka izolacija zbog zvuka. Ne znam zašto ne daje, samo ovo ne pokazuje, verovatno ti je šerovanje kasniće, ja mislim. Prozor. Ili ti je šerovanje Nije šerovanje ekran, nego verovatno dok stigne, ali možemo probamo ponovo. A još jedno? Ok. Ima palo je. Pa dobro, to kod mene je baš dosta čest slučaj. Iako smo, nadam se da je sada to. Ok, sad ćemo da vidimo. Super. Sad smo tu ponovo. Znači, ono što sam rekao, kombinujemo izolaciju praktično iznad i ispod, ako je ima. Naša preporuka je da kad su garaže u pitanju stavite sve ispod, naravno zbog zlatnog pravila da je uvek bolje da smo na praktično sa izolacija sa negrejane ili spoljašnje strane i obratite pažnju na koeficijent. Koeficijent U je 0,35, kao za fasadne zidove. Tako da uvek razmišljate o tome da vam u garaži treba koliko i na fasadi. Da. I to za beton, znači dole uvek nam je betonska konstrukcija, tako da kad imamo neku kombinaciju, recimo ovde je pravljena kombinacija, ako imamo 3 cm plivajućeg poda, treba će nam sa ove donje strane još nekih, ajde kažemo, 6 cm minimum, to je znači već 11 ili 12, kao i na zidu, a ova varijanta koja je logičnija, verovatno, da imamo sve sa donje strane, bit će nam dovoljno otprilike nekih 8 cm ne možemo da prođemo, ali sa 10 prolazimo. Znači, setite se da nam treba u garaži 10 cm izolacije, ako je sva izolacija sa donje ili gornje strane. Mislim, nego često se ova pozicija smatra da je dovoljno, stavit ćemo 5-6 cm. Nije to slučaj samo ovde, to je slučaj u Srbiji bio prvi godina primjene pravilnika. Tako da, obratite pažnju, varijacija na temu jeste i spušteni plafon, koji je uglavnom skup, da se radi u garaži. I nepotreban da spuštate plafon vo garaža. Ili je varijacija da radimo kontaktnu fasadu, što je, dok nismo imali ove lamele, to je bila uglavnom jedina varijacija na temu, lepila se vuna, radio lepak mrežica i to je to. I ono što sam takođe danas pitan, mi smo baš za taj čuveni Rajićev centar, pošto su Jevreji investitori, traže su preciznu analizu da je li im jeftinije da rade lamele ili da rade fasadnu vunu kao kontaktnu fasadu. Kad se uzelo u obzir tada rad majstora, koji je sad skočio za 30 do 50%, došli smo na gotovo identičnu cenu. I oni se opredelili za lamele i im se više svidelo. Sada bi rekao je ta razlika dosta veća, u korist lamela je povoljniji. Jer je sad fasadera naći je jako, jer to mora da radi ipak fasader, mora da uradi lepak mrežicu. A ovo je dosta jednostavno, lamele sa samo alatom koji takođe imamo, podignu, zalepe i idemo dalje. Tako da
ovaj materijal je baš iz tih svih razloga doživeo, rekao bi, veliku ekspansiju. Tako da сакам само да напоменам дека како што го спомнавме преска, коефициентот на изолација помеѓу два стана и оваа ставка во енергетската ефикасност е релативно подцената и запоставена. Значи, во пракса, доколку не се употреби ваков изолацијски систем во подрумот, би значило дека на првиот кат на кота 0, значи на приземјето вие би требале да направите кошулка, пливачки под со 10 центиметри стиропар. Да губите корисна висина во приземјето, за да не ви се појави конденс. Иначе сериозно имаме веќе неколку акутни проблеми со објекти во Македонија кои што не биле изолирани во делот на првата плоча. Значи, до изолација помеѓу паркирањето, подрумот, гаражата и првиот спрат, односно приземјето. Но особено е многу важно доколку приземјето е стамбено. Во Македонија, можда жал морам да кажам дека немаме многу објекти каде што приземјето е стамбено, меѓутоа има. Можеме ќе приметите, изоставивме еден интересен дел од обвивката на објектот, тоа е подкровјето. Подкровјето ни е многу интересна тема во КНАУФ, дури имаме една интересна група, се вика моето подкровје.mk на интернет, така да ќе ви најавуваме следен, веројатно набрзо вебинар, каде што ќе го подкриеме подкровјето како посебна тема за дизајн, звучна изолација, противпожарност, енергетска ефикасност и заедно со нашите пријатели од Велукс ќе покриеме едноставно една широка тема како што е подкровјето од многу аспекти. Чим го завршиме, молим? Имамо, само да наведем да у овом фајлу кој ќе добити, ајде још едном ќе само поделити, нисмо коментарисали све склопове, они су унутра. Значи, може чисто да их прочиташ онако? Па да не бисмо изашли из практично Kad pogledate, mi smo komentarisali nekoliko, ali konkretno KOS... Da li se gleda, meni ne mi pokažува дека се гледа ова? Aha, trebalo bi, ja sam podelio. Evo ga, da, tu Super. smo. Znači, kad pogledate u ovom delu gde je struktura svih sklopova, tu je i KOS krov, konkretno imate klasične varijante gde je drvena konstrukcija, AB kosa ploča, takođe i ima nešto što je komentarisano i na mom potkrovlju, postoji rešenje i kad se izoluje iznad rogova, to je jedan termotop sistem kako ga zovemo, čisto da znate. Imamo praktično sklop koji vam fali često, koji je prisutan, to je erker, kad imamo međuspratna konstrukcija nad spoljnim prostorom, imamo zid smo komentarisali, imamo međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora, znači negrejani tavan i takođe i podove. Znači ovde ovo što ćete vi dobiti je praktično su svi elementi toplotnog omotača koji se mogu naći u jednom objektu. Naravno, jedan objekat nema sve, nema obično i kos i ravan krov, ali vi uz pomoć ovog fajla imate predefinisane praktično sve elemente omotača sa preporučenim praktično materijalima. Ono što vi znate jeste da možete da menjate te sklopove, ali eto preporučujem da vam za prvu pomoć kako bi rekao, značit će, evo konkretno kad se setimo da imate samo 26 varijacija fasadnih zidova, verujem da će vam biti mnogo lakše nego da sve pravite iznova. Ako imate neki specifičan materijal, vi ćete ga promeniti. Tako da vi ćete, kao što smo najavili, ovaj fajl ću ja ovakav kakav jeste sejvovati, dobit ćete ga u e-mailu, je li tako? Da. Dogovor? Čim завршиме со вебинаров денеска, Tako je. че го веќе 2:40, чим го завршиме вебинарот на вашите мејлови, затоа што ги имаме веќе при регистрацијата и при приканењето, на вашите мејлови ќе ви го испратиме линкот каде што можете да симнете новата верзија на софтверот и фајлов во кој што работевме денеска. Значи дури и да не ви е фах, дури да не ви е специјалност енергетската ефикасност, ќе можете преку овој фајл да се играте со различни дебелини на блок, на КНАУФ, на изолација, за да стигнете до систем кој што ќе ги задоволи параметрите на правилникот. Tako je. Imamo možda neka pitanja ili komentare? Дали имаме некакви прашања? Nadamo se da se vidim. Да. Вака, нема некаков коментар, да ни речете
Многу сте брзи, многу сте бавни. Ако немаме, ви благодарам за вниманието. Ви посакувам успешна работа во следниве 2 недели, кога пак се видиме на некоја интересна тема. Мислам дека следната тема што ќе обработиме ќе биде подкровието, а јас ви спремам едно интересно изненадување за декември месец, така пред новогодишно. Горане, фала еше едном што си био со нама данас. Хвала теби што си ме позвал и хвала свима кои су пратили овај вебинар. Стварно ми е било задоволство. Уште еднаш фала на сите и во следниве 10-15 минути ќе го добиете линкот што ви го ветив. Фала ви многу. Чао.